dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. Во македонската историја има многу противречности. Треба да си будала, за да не разбереш дека доколку си словен, не можеш да бидеш македонец и да го присвојуваш Александар Македонски. Ова во вчерашната дебата на водечката албанска телевизија Top Channel го изјавил лидерот на Дуи Али Ахмети. Според него, доколку некој треба да го присвојува Александар, тоа не се македонците, туку албанците, поради тоа што неговата мајка Олимпија била од илирско потекло. Ne jemi popull shumë I lashtë, është Aleksandri ynë I madh, Aleksandri I Maqedonisë. Tani këtu kemi një kontradikt, jepni drejt grekëve. Juve. Në simpatisë, të kontradikti ju si po thoni jepni drejt grekëve. Unë drejt e grekëve. Po këtë duhet me qenë fare budalla dhe mos e morrish vesh. Nëse je slaf, nuk mund të jesh Maqedonës. Nuk mund të dalësh Zot Aleksandrit të Madh. Nëse është për t'i dalë Zot Aleksandrit të Madh, duhet t'i dalim ne shqiptarët.